Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Haleluya. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, bakundwa b'umwami wacu Yesu, abakunzi b'umusaraba, kunda ijambo ry'Imana, abahisemwo gukurikira Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, ariko nawe wumvirije iri jambo tarakira Kristo nk'umwami Yesu, twese hamwe ndabifurije amahoro y'Imana, imigisha yose Imana itangira muri Kristo Yesu ibane namwe. Imana ishimwe. Mwene so kwizera Fabien, nongeye gushima Imana intije kano kanya keza ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana biciye mu kiganiro Saveur Divine. Ku munsi wa gatanu turasozera kino cyumweru kivuga butumwa. Imana ishimwe kuva ku munsi wa mbere kugera kuri uno munsi muri kino cyumweru tweko turaganira amajambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 17, n'amajambo yatwigishije ku isengesho ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe. Tumaze kwiga byinshi ku bwa rino jambo, uyu munsi numvise muhemuyera w'Imana ashira ku mutima ngo tuvugane kuri imirongo ikurikira muri kino gice cya 17 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 17. Turasoma uyu murongo wa 26 ari busozera kino gice, ariko ndahera ku mutwe w'amajambo kuko havuga ngo Yesu umuherezi mukuru wacu asengera biwe. Imana ishimwe. Ku murongo wa 26 aravuga ngo nabamenyesheje izina ryawe kandi nzoribamenyesha ngo urukundo wankunze rube muri bo nanje mbe muri bo. Imana ishimwe. Twongere ko n'uyu murongo dusanga muri buno butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ni igice cya 13. Turasoma kuri uno murongo wa 34 tugeze ku murongo wa 35. Aravuga ngo ndabaha icyagezwe gisha, nimukundane nk'uko nabakunze, abariko namwe mukundana. Nimwagiriranira urukundo, niho bose bazomenya ko murabigishwa banje. Imana ishimwe. Nk'uko Imana yatwigishije ku bwa mpemu yera bice mu bakozi b'Imana batandukanye kuva ku munsi wa mbere, iri sengesho tubona muri kino gitabo ca Yohana 17 dore ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 26 tubona aho Yesu Kristo yariko arasengera abigishwa biwe. Avuga amajambo akomeye kugeza naho avuga ngo sinsabira abagusa ku murongo wa 20, ariko ndasabira nabo bazonyizera kubw'ijambo ryaba, kugira ngo bose babumwe nk'uko wowe Data uri muri jewe nanje nkaba muri wewe, ngo nabe abe ariko baba muri twebwe, ngo isi yizere ko ari wewe wantumye. Imana ishimwe. Nifuje ko turabira hamwe aya majambo abiri hanyuma dusenga Imana. Ijambo rya mbere n'umutwe w'amajambo mu gice cya 17 tubona ngo
Yesu umuherezi mukuru wacu asengera abiwe, Imana ishimwe. Haleluya. Uyu mutwe w'amajambo unyibukije ahandi Bibiliya itubwira ngo Yesu ni inzira, ni ukuri kandi n'ubugingo. Ntawe ushika kwa Data atari wamujanye. Imana ishimwe. Muri iyi minsi haheze iminsi mikeya cyane habayeho umunsi mukuru mpuzamakungu witiriwe Gikristo. Uwo munsi bavuga yuko ari igihe Mariya nyina wa Yesu yadugiye mu ijuru. Nakurikiranye bene data bamwe bizihiza uwo munsi mukuru. Hariho ubutumwa bumwe nagiye ndabona. Ndagaruka ku butumwa butoya nabonye, aho umwe yanditse aravuga ngo Mariya nyina w'Imana, udusabire, dusengere aho uri mu ijuru, tubwirire umwana wawe ibibazo n'ingorane dufise. Imana itubabarire. Bene data bakundwa b'umusaraba, nshuti za Yesu Kristo mwana w'Imana, nciye bugufi mu bugwaneza n'urukundo rwinshi mbwirijwe na mpwemu yera w'Imana. Uyu munsi nifuje ko twibukiranya n'iryo jambo rivuga ngo umuherezi wacu mukuru dufise n'umwe, umuhuza wacu n'Imana n'umwe. Uwo ni Kristo Yesu Umunyanazareti, uwabambwe ku musaraba ku bw'ibyaha byacu, akazukana intsinzi, akaduha agakiza. Ngo iryo zina rya Yesu niryo twahawe munsi y'izuba, munsi y'ijuru, kugira ngo abe ariryo dukirizwamwo, abe ariryo twambarizamwo. Imana ishimwe. Bibiliya bivuga neza ngo nta rindi zina munsi y'ijuru riduha agakiza, nta rindi zina munsi y'ijuru riduhuza n'Imana atari Kristo Yesu umwana w'Imana. Imana ishimwe. Yesu niwe muhuza. Mwene data unyumva, niwe ufise ibikugoye, ibikubabaje, niwe ufise imitwaro ikuremereye, reka gutakaza igihe uca mu zindi nzira zidashika, cara muri Kristo Yesu. Niwasenga, bwira Kristo uti mwana w'Imana, wewe muherezi mukuru, umutambyi mukuru, wewe wasengeye intumwa, abigishwa, mbere n'abazizera bose kubw'ijambo ryawe, ndakweretse ibinduhije. Nta rindi zina, nta wundi adusengera, nta wundi muhuza wacu n'Imana, nta wundi muntu atuvugira. Nicyo gituma amaze kuja mu ijuru, imbere yuko aterurwa ngo agende, abigishwa baragize ikibazo, baravuga ati none nindazogera kutuvugira kugiye. Abona imitima yabo arababwira ngo humura, ntimusigara nk'imfuvyi, kuko mpwemu yera w'Imana nzomurungika kugira ngo umurimo wose nakora aho bakorere. Imana ishimwe. Iryo ni ryo jambo rya mbere numvise Imana yashyize ku mutima ku bwa rino sengesho. Twibuke kandi tumenye ko nta wundi adusengera, nta wundi muherezi dufise, nta wundi muhuza n'Imana tugira mu isi yose ku baremwe bose atari Kristo Yesu. Imana ishimwe. Ijambo rya kabiri, Yesu mu kurangiza aravuga ngo nabamenyesheje izina ryawe kandi nzobandanya ndaribamenyeshe, kugira ngo urukundo rwawe wankunze rube muri bo. Imana ishimwe. Yesu yatumenyesheje izina rya Data kugira ngo urukundo rwa Data rube muri twebwe kuko kwabaye muri Kristo Yesu. Maze yongera ko aravuga ngo ndabahaye icyagezwe gisha ngo mukundane. Wewe unyumva uyu munsi mwene data witwa umukristo, witwa wafashe urugendo ruja mu ijuru,
idini ryose urimwo, denominasiyo yose urimwo, amazina yose wo kwitwa ntaco amaze. Ikizokwerekana ko turi abana b'Imana, ikizokwerekana ko turi abarokore twakijijwe, nuko haba ubumwe mu itorero rya Kristo, nuko haba urukundo mu itorero rya Kristo, nuko haba amahoro, kumvikana, kwikoreranira ibitwaro no gushikirana no kubabarana. Nibyo bizotanga ubuhamya intahe mu bari mu isi, maze batwitegereje bavuge bati koko nabigishwa ba Kristo. Ibyo ntibazobivugishwa nuko hakoretse ibitangaza, ibimuga byahagurutse, oya, ariko urukundo, kuko Imana ari urukundo, nirwo ruzotugaragaza ko turi abana b'Imana. Uyu munsi Imana idufashe, kuko mu matorero atandukanye, amadini atandukanye, inzankano ziruzuye, ibice kwitandukanya, ikeba, ishari n'ibindi bitandukanye. Mbega bene data, nico Kristo Yesu yadusigaranye, mbega nico yadusabiye. Oya, yadusabiye ngo twese hamwe dukundane nk'uko yadukunze. Urukundo rwa data rwabaye muri we, nawe ararudusigarana. Uyu munsi wumvise iri jambo ry'Imana, ico buri cyo cyose, titre wowe ufise yose, murimo wo gukora wose, idini wo busengeramwo ryose, mwene data, urukundo rw'Imana, urukundo hagati y'abizera, y'abakristo, yo ryo nkingi y'itorero, nico kizokwerekana ko turi abana b'Imana. Mwami Yesu abahezagire, ndabifurije kugira ibihe byiza. Mwami Imana abane namwe mwese mu izina rya Yesu Kristo, amen.